soafa manumalo Iesu Keriso le ao le kalesia te ofo alofa mawhatalofa atu ai i le nei fwaitai o mātangofia i le maualunga o le ainga o le atua. So nei fale tua anau o uso tō whawhine ma au na foi ia ua whai o na mua le amanoa tātou te whelo iai ma mafuta i le nei fwaitai o le angi le lei ia ma le tai au matafi i le tau singa whaapele pele o le tātou uli tātou uma ia whealava le tuo e so tai mai ai ma mafuta mai ai e maualunga lava le taofi o lo anga le lei i lo si o manga e mai se foi tono le ainga i whea mga ruenga ia le nei tai au ia ua toi mponi manuia mai le li lo tātou ola ma le malosi e mai se le nei avanoa e whaau au ina aia tātou mafutanga pol kalama e lea ia lo mai ala amatalia foi tātou mafutanga le tālo mātou mōlia le ngang whaafutai le ali ia le nei tai au ono mātou taritonu o lau alofa tūnoa malauanga le lei o whaapopo ina i pe aso le lei o le olanga ia wā le whaawawina o la mātou au nanga mo oe malo ia whaafutai le ola i le manuia i le malosi maise o lau tau singa whaapele pele ia vi ia lau suafa e ui lava e le lava nei taimi ma nei upu ma nei talae e whaaleo ai le anganga whaafutai a ua mātou tu ina atu lava ma le anganga loto maualalo ia le whaafutai tele ia te oe ono o mea le lei e tele ua e whaia pia ilo mātou wola ia ua mātou wala awai ma le anganga whaaloalo anganga pa ia fio maia ia i mātou mafutaina i mātou papa ia fo ile nei au wala visota inga o mātou whaongaina ia ua lava le whasoa ma le tufaina o lou fina ngalo e wha malo sia lo mātou whatuatua mai se o le mātou au nanga mo oe ia sausauina i mātou le toto le tamai māmoe nganga pa ia ia ngalua ina lava i mātou ina ia vi ia oe me uma mātou te whai o mātou wala au e la lava le soafo Iesu lo mātou wali i lo mātou whaon amen praise the Lord yeah we'll sing the hymn sutato pensele a fe mai pei o le ua whasusuina ai le ele Io le ua e susu ai le alola ine e o laima tutu ina le atu ia whaapena matolo tone tō mai le ua ao ngā olo wanganga sa ia le fua lele ira luluina mai ia fua mai ia taisela o fua e aonga le atua ia whaapena o matolo tone tō mai le ua au ngā olo wanganga sa le atua ia whaapena o matolo tone se le matanga o fia upo le nei pese.
pi fatu saina le whaunga le anganga pa ia, ma le taita inga, ma le whasino manga le anganga pa ia, i le ua e pa unungo le ele, e whasusui na ai le palapala, i le ia tupu maola le leile la au. Ia, e manatua lava wa tātou manatua ina ua mawaina i Yesu, ana toi upu o whailo na uso ina o le a fo i le langi. E tau te o Jerusalem mai whātari tali le, tei me awina mai ai le anganga pa ia. O ia le na te taitai, soani, leo ma whaasino e a te o tau mea lava na o le a whaia le lato au au nanga. Ia le ala e uso ele pese, ina ua fia mai le anganga pa ia. Na afu ai o na tau tala le a tau na ngana ese. Papati soina i lato. Ia maolo e whaile ngā luanga e le i koi iai skakang solmuri. Le se vai, ia le se fiu, le se komumu, le se... Ia le matango fia la na e pe ona pese nei pese mai. Pei o le ua e whasusu ina ai le. O whatusa ia ina e whatu pese. Le lingi mai o le anganga pa ia. Ia rua feta usanga o tuana iatu. E tupu ia te oe. E tupu ia te au ma tātou umma. Pe ana unau o tātou loto i le. Amen. Ia, vi ia le tua. Ia, hata alu fatuai, mte o folo fatuai tātou ainga. Mātou tina apele ia fituna li mai Campbell Town. Ia wapea foi se uso lo mafuta mau mai lava i California, Amerika. Ia sua tui ma le alifano. Ia wapea foi ia mai whanau mafuta mai Samoa. Ipu le sato mi pau. Ia wapea foi ia mai tai whaia onga ia le hatuolo meipu. Ia, ma le talenga ia o lo apu i ne moa o lo apu. Ia, ma le whalitua ia pa le matakili. Mesa Eli, amen. Praise the Lord. O le tātou whasoa la, ele nei tae au, ia ma le tātou me ai whaleanganga, sufi ai o ele nei aso. Ia, whapelo na whauru talaina. Excuse me. Understanding the potential of vision. Ia e malama i le malo si anga, o loo i le tō whama mau. Ese le tō whama mau, ese le whaalinga. O na iei le si version whasambo whapea, mai a le se whaalinga, ua ta ape apene nu. Ia, alo wha ngā ina la le tātou, o le kalamali a le upu whasambo, a le o le tō whama mau. Nisi foi taimi e whai ona tu iei le upu manu lau ti. But anyway, whafonga mai o le lau whai tau atua le Isaias fulwha. Alon fai upu lus fu malfa. Fai mai le fai tau ngā Samoa. Ua tau tō Iova o au. O loo whapea mai. E moni e pei ona o manatu. E whapea lava ona tau nu. E pei ona ha upule. E whapea lava ona whatu mawina. Ua tau tō Iova o au. O loo whapea mai. E moni e pei ona o manatu. E whapea lava ona tau nu. E pei ona upule e whapea lava ona whatu mawina. And from the New King James versions of Isaiah 14 verse 24 it says, The Lord of hosts has sworn, saying, Surely as I have fought, so it shall come to pass, and as I have purposed, so it shall stand. Amen. May the Lord bless the reading of His word. Upu ia upu na tuina e le anganga o le tua i le loto Isaia. E tautala tua i le nuo Israelu. I taimi o le tāwhianga. Excuse me. O le ala ua manatu ia sa i tā ma Israel. O taimi ia na whana e mai ai ia le perfecta. Taimi ia ua vadua ina le malo. O isi o ni le nofa. Ano no for vaanga le au sai le ta ua nei o lau tius i lalo le i le pito i lalo le self o le ala ua manatu ata ngata ia ua whanga o lako mo le ai se mea ua uma i sa la elu ua le ko ye ingi ka ngaka wapea ua ele ngata ina whata whea
a ua matua whaaleanga ina o matotonu o le a ai o Yerusalema. Le mea sa tu o le malu malu. Ia ai maise o le fale o le tupu, le fale makau kia le anga fau e Solomonga. Ai sau noa loa le tua ia Isaia. E tau i tangata. O le upu la lea e pe e mamafa i le upu lea. O le upu lea o le tau tō. O le upu lea e whaisi whainga tā te le. O na a e whaia le upu lea. A e whaia le mea le tau o le tau tō. E leka kaunga e koe wiftoa ai. E leka kau fōinga e musu ai. Wanse ke whaia ai le mea leo le kau konga. Po le kau kingonga. E ka kauanga e whakauinga. Awa e le whakauinga lau kau konga. O le mea la hei ui ke peia consequences o lou le whakauinga. E pei o le mea kupu ka kau ka ua vole o ye whata. Ina ua mali lia le nuu, ua malie foi le loto ye whata, e tu saira la tau tau sanga e ole alu, avele au kau e kau mikianga. Pailo leo le talola ye whata i le atua. A e tu ina mai ia le fili i lo lima, ma mato manu malo. O ai lava e mua tala le whai to o lo fale maulu fafo, e whafta iai, i kemi ke fo e koe kau, o te tu ina atu e o siel tau langa iau. E vai lau masalo lea ko ke silafia le i le kaunga o le kaukonga i e whaka. E kolu masinga nga na koe no noi ai le teine i lona tama. E ku mai se a vangoa kolu e pe kasi le masinga pe kolu masinga se kaima penga. Se ialu e ta whao. E mai foifo i maunga ma vanu. Mana uo teine. Ona fo i mai lea, whaatau nuu ia lana tautonga o whaile atua. Ia war kala le pe o ngā whamakala mea kusipa. Ia mei ngau kikila akur ka malo o sau whaforonga whing. Mei ngā oso e se malanga sol whangua pa lalo makangi whakaikai o. Alala ua vai mai ele kengi. Walanga longonga alo ele kengi. E iai la le mea le wakupu. O le fo i mai male mangu malo. O aku la koe fia mwhawhakai ma alalanga. Ale o vai aku pa lalo longa maa o pe wakangi pe ise mo. Nei roa la le teine le mea o mga whaile le kaukonga longa maa. Ia na malie rola ia lo na loto. Ia o le mea tupu. Na umal taimi na whai ele teine lo le tama o na taunu umelo le. O na ose le o le taulanga. O le kaukonga. O le kaukonga. Ia whapenga whai a kako. Nanga ko kele iska ngaka e kukulu marwhai whiau. Ke alo whai a oese i o reoki. O ke kausia e peke mai peke a. O ke kausia o. Anga vai aku ua mai le ko rua sola no ai kia. O vai aku ua whare kongu. Ke ia alu nga luenga vai aku si whawhinge misi kenge. Ke ia ua sengi ai le vai. Ua maanga ia ua ngai langa vai. I le nga kai lava o la e o fōringa. Sa wale ke ale whamise misa mako e fōia kua. O le kaukonga. O le kaukonga. And when we make a commitment to accept the call from God to serve Him and His kingdom, we have to devote everything for Him, for the sake of the kaukonga. Ape ngā fo lai kongo le kalesia, kongo le malo, e mesia mo fika. A kauko ke alu le kaua, avelo wola akwa, o le alawa le mea kupu, e ke leko e fo i mai, ape ngā fo i le kele o ngā ruanga e fai mea yo kau ki ngonga, ia mesia meo vows, ruanga e vows, e fai loa koi, o fo i ngā akwa lo loko. O le winga la tala o pe waka hanga i mea yo kau konga, o ngā le upu le fa sa watau tō i ova o au. Kusa o le kau ki ngonga le tua, wa koe wha mangaku mai, ma koe wha mausali. E leo kai mua le wa o sau noa i le. Ranga whai ale kala le tua i a mose inga walu e maile ku. E le ma whai on koe ave sea longa a ao mai a isa laero. E ku mau pia mai a apele amo isa ako mai a kopo, maka le 4 milionga lea, ma le milionga lea wai ko kongo ai kupiko. Le lao mai, e iai pia.
ia au mai le kulafongo, au mai le akola au, ua am fai le whare whakawhai. O aka umai ia o le whamaonginga, o le kau ki ngonga le atua, o ofo inga mailanga, langa leo leonga mo Israel. Amen? E ui ai nga whaalong kārengo ua kusai mali mauri kuspai. Ai le iko e fo ie. Wai maila le tala isa ia, ua tau tō i o vao aulo, e moni o e pei ona o manatu, e whapea lava ona tau mu. E pei ona upule, e whapea lava ona whaatu mauina. O le mea lea o lo le finangalo le li mo oe mahau. E ao inga ia malama i ka ua, i le kau ki ngonga ua whaia mo, e whaia mo mai le atua, mo oe mahau. Mai e pei ona o manatu, e whapea lava ona tau mu. O le mea ua umana tu ina i le atua i to tono o louroto. E le ma whaionga le whaakau inga, e whaakau ngu o lava. Ai fua la le whaakau inga, i lou loko ma lou loko. Amen? Langa e ma whaionga ku inga aku e le atua ia ke o e le mele leigo kongo lou loko. Ai a whai ke le manga oi. O ke le yo kakang whapenga. O fua ku e le fso soangi ma ku inga aku e mea uma. Ai ke wale manga oi. E le ma whaionga manguia. Swaki ka inga, o le uriranga waku i ka lengi e lima. Lua lesi, ai kasi lesi. Nga lua le lima, nga lua le lua, ai moe le kasi. O la ua i lunga o manguia. O la ua moe manguia, a lunga i manguia, e mawhai o nga whaakele inga. A la la mengu. Ko a anga la uri ia, ko rumo mua. A kama lea muri muri. Papa ia. You know, you got to understand the potential of that vision that God already placed within you. E iai le tō whama mau o tuina e le atua i tō tono loloto. Pe ono whai mai le tala le whatoto. Without vision, people perish. E le destroyinga le tātou o langa mo kako ainga, inga ua le lavar ka mau ainga i mea kau kupe. No. It is the vision of the Lord that makes us to go forward and go further and fulfill the purpose why we come to this world, why we were born into this world. Lea le mafuanga na e whanau mai ai, lea le mafuanga no sawai. Have you grasped the potential of your vision? Wa e maua le ako koanga ma le malo si anga o lo ko kongor ko fama mao le. Remember, sight is the function of the eyes, but vision is the function of the heart. O le ayo maka. O mea kei loa koe. O le ngā luenga ngā maka. O mea le loa e o maka. A laua e tuimi ai. O le ngā luenga ngā lo whaku ma lo loko. E mawhai o ngā mākala kalai. Le o langa pa ye ai ko anga. Vision is the key to unlocking the gates of what was and what is, to propelling us into the land of what could be. Amen? Me ka ua ole me whamatala ina ati tātou. E a vea ma awala, e makala ai whai to o whamanianga, i le mea na tuina mai, ma le mea te tau ana iai, ina ia mawhai ana e o, i le whanua na whanwhala atu e le atua e atu e te manui ai. O isa ka konga soifua mai Samoa. Ia le ua mangui ai, po New Zealand, po Amerika, po Australia. E leo se mea nga fuafua inga e kako. A kongu foi penga e dream iai, a o lenga drive iai o e lea nganga pa i o le atua, ina ia whakau ngu le vision. Lea nei to tono o lo loto, nga e whangau mai maoe. O isi lea kai me whape, so lua e laki. E laki, le ai, kau ke le laki, kau ke manguia. A kako usava vali e kusa ma le upo le atua, malona whilinga, wai vai e le mai. E mai, e pei ona o manatu, e whapea lava ona taunu, e pei ona whina ngalo i eile atua, e whapea ngalawa o kaungu. A kongu i le vaaya ka ngaka i Samoa ia o yaso la hasa, kua wha mai i kere le kamale, kua wha vasi kere le kamale, ia po ngisi wai kei whapea, mai mau le ngā ruenga si kamaso, mai mau longa fale, mai mau longa langa whako anga mangai, a whenoi, la wanu i whiki, la wanu i konga,
lau aru i Afrika, lau aru i Amerika po pelkangi. E misi whapenga ia tātou kako loko i ngisi kaimi. O ngai whapea kako, ai o le kaungu unga leo le mea. Ai o oe la o koe talking about yourself or myself, o le kei la ngonga le lei le mea nga au mai le tua, ma le upu lea, e le ma whainga e so la ngonga whapea. No regrets i le mea ua o iai. O le a le situation, o le a le kulanga ua iai lo olanga. A whapea wai mau ki ngo o le mea lea. E le kei e regretinga la ngā mea. Amen? You know what? Vision set us free from the limitation of what the eyes can see. Amen? And allow us to enter into the liberty of what the heart can feel. Amen. It is the vision that makes the unseen visible and the unknown possible. E mawhai e le tō whama mao lea, o na eilo atu le manuia o mea e le o waaia e o maka. Lopo mantua le tala no wham tala atua i le siaso, i le kamaro mono ngā whinge, o kuku lunga o le vaama maka aku anga i le māngai o le sami ma le, ke leo le lao. E whai mai leo karar ki longa ma, Dad, I can't see anything. Ka ngore o ko inga si iku ulong ngā whinge nungo yonga kau au. O whai mai leo karar whinge, wo au loa aku mea e le o loa e o maka. Ele ngai ka mai ken kiki lai kiki, ai o ngā whaiar ngai upu. Ngā whao Sofia i le loko o ka ngaka sa pele se kenge i le me o le World Vision. O tet longa ingoa. I le upu lea. Mai wo au loa aku mea e le o waaia e o maka. Ar ka mai kiki. E wape ngā umale me o le ko whama mau loko. Pe a e loa o le mea renga au mai e le tua ia ki oi. E ke le kai e fo. Wha ke ku i lunga, whai lau kala, whai lau kakalo, ma e sa vali loa i luma. Amen? E ke la ngonga le malosi anga o loko. E ke la ngonga le fia i loko. O le ale whainga kā, po le ale ki ngā inga, e ke makua whawhekai le tua ma e sa vali. Wai usuri pe se waka lea suri weka, sa vali pe i luma. Sa vali pe i luma, e mangu iai mea uma. It is not invention or development or great feats was ever accomplished without inspiring power of vision. E le ai se meo le o langa le ngei e mawhai o ngā whaakaunguinga. Sa mawhai o ngā whaakaunguinga e ka ngaka ngā mua ma ka ngaka ni kaiminge e au ngoa ma le malo si anga o le tō whama mau i o lako loko. O le ale winga. O mea sa mawhai o ngā whaakaunguinga mawhai ngā whai e ka ngaka la. E o ma ni kaiminge le o kako inga. E a fua mai o ngā le malo si anga i kongo o kako loko. E le whapea fōringa o Australia, Amerika, New Zealand, e o poi ai Samoa. Ako vai ngi Samoa, e o whamengi siaka, ke le ngō ngā kupe, so and so and so. But now we have seen, i le suinga o awala, ma mea e le ngaka i Samoa, i Fiki, i Konga, i New Zealand, ma even Australia. Le ke leo le suinga o le lalolangi le wa iai. E ui ai kaua ma misa o lo kukupu pea. But you can see, even the technology, it all comes from the vision, the power of vision. You know what? Vision inspired the Greeks to produce philosophy and art that still impacts the thinking of our world today. Socrates, Plato, Aristotle, and many more. Ala ko whaia le developing le system le ka o le kemokalas. Le ua rule ai le lalo langi le kaimini ngai. Wa le se system piko silinga malosi. Ko kele ka ngaka. Ua whapenga ngā fia le kaimini pe o le system le kemokalas. Whea ngā fua mai. A fua mai e lengi. I ka ngaka pengo ka. Ua mangisi ka ngaka. O longa winga. A ole ngā mea. E a fua mai le ko whama mau ngai ko kongo loko ka. Vision motivated the great Roman Empire to expand its influence across the known world. Lua kama, o le auso, ngā kuia tinga,
ia le empaya le ka ole oloma empaya le oloma o mai le fua o i Afrika o i Europa sau i Asia ki le marsianga. It all comes from the power of vision. Vision inspired the explorers, navigate the globe, and ignited the creation and expansion of many nations. Kasi fa i valua nga land ay Columbus ar kaka Ikalia ay nga fan ele kupu ka mai kaivonga leo isa pela o Spain sepania o travel mai leo ka malo mga yatis ka ngai ya Amerika ai ka ukala Spanyolo uma South America ma fu mai o le mera van ku kai le va Columbus ku le fu o sepania langa se pagi nga fa aku penga nga malanga manga mame uma ferwa ye la le winga le venga o le marsi anga nga o le ko fa mama nga le lokor ka malo nga ma fo inga travel yang fa ku nga so le e ma fo la la e ke kauro longa e ngoko e paura e le ke ai nga lua la le mengu o drive the power of vision i ko ngolonga loko ya male wa o discover ko ile si ku la lang nga mafua inga mai le siku wa mafai inga o feo ai ga but he was the first navigator to travel around the world. Vision gave birth to the thousands of inventions in the last 2 centuries that have transformed our lives. Amen. Yes. If you agree with that, say amen. O le tō whama mao ne te tonu o le whinangalo o Yesu na fio mai maia. Mai le langi. E le i koe ave sea. Na ia la unga ai le e winga i le tala le lei o le malo le atua mai a o ina. Ma vea ai ma fua tau alunga o lana savalianga i Kalevaria. Ina ia toe fua tai le tangata. So if not only the redemption, but the restoration of mankind back into the royal family of God. Amen. It is the vision that makes the unseen visible and the unknown possible. So if I'm not yet to Efeso tolu, pa upo luas fulma lusu matas. Ia te ia o le na te mawhaia o na whaia mea o malawa I mea tātou te ole atuai, ma mawhau iai. E tusa ma le mana o lo matuanga lua I te tonu ia te tātou. E ia te ia le vi inga I le kalesia o no ke vise Yesu. Iau ngā tupulanga uma e whawawau lava. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Tala la apostolo Paulo na whaine kalesia I Efeso. O le atua, the source and the sustainer of everything. Give him glory, exalt his name, and praise him. There is a potential of vision within you that God already placed in your heart. May the Lord bless you this morning. Yang ale mai le tuang whamanuia ia toe, awa te whawaiwai, awa te whawawai solo, awa fui te fiu. Don't give up easily. Ai whamalosi, mai ia tau lai pela uwa ai le tua. Father, we thank you and we praise your name. We thank you for being with us, telling us the mysteries of our vision and your kingdom, O God. And we return to you all the glory and the praises for your guidance and your divine covering and protection upon us all. Ia whamanuia lau o fio ia I mātou, tai mola upu le nei tai au, le uso le upa ia na mātou mafuta le nei tai au whelava, o so tai mai ei ma mafuta mai ei, mātou te talo ia o lau whamanuia ia I lātou. Ia whaftai voi mo le nei avanoa ma le nei lao lao tuina mai, mātou te whasoa I nai lo finangalo, ai mai so le tala le leia lo malo, mātou walau ma le whamau walalo, ia wala le suafo Yesu lo mātou wali ma le whaola. Amen. Praise the Lord. Ya, manuia le tuai, se au malasinga le nei aso,
le a whapena fo na ngai atu iai ia wana ngalo ia te oe ia ile mele lei ia ile tō whamamau tu ina ile tu e lau rotu ka kalo inga ia mawhainga whakaunguinga o mo le tuet whaftai tato ainga sa mafuta mai ia tu e a Miriam Rexona o mare e fo ia le Reinga ia lo apu ine moa ia maise le tofine ia nifo la vea tofi mai New Zealand ia whanitue ato mai whaumuina mai Samoa ia mai tai whaiaonga ia le atu olo meipo o le fine ia ipu le sato pau ia wapea fo sunga le li whaiwhau ia sa patineru ia mase uso ia sua tu i maleli whanu mai Amerika yes ia wapea fo ia mai tai a samla ulu mai Wellington alo le mafuta mai ia whamanuia le li a pea fo sunga le li au o ia a whamusanga sio si efu ia mai se le sunga le li whaiwhau ia pasta nua lunga wale se motafa ia ma le tofine ia matafua whamatuainu po sao mai o kilani ia tai mas whamtalanga may the Lord bless you all in Jesus name amen.
tua o ia kopo I lo e loto e atua o mali e toa e atua o tui manua e atua o Samoa malela lo langi atoa pese mai e mamalulo atua e mamalulo atua e mamalulo na fio anga e mamalula na fio ngamana Tupuanga maile baba leo ile ngataanga e mamalu lo atua e mamalu lo atua e mamalu lo atua Mamalulo na fio anga e mamalula na fio ngamana ele aila baso tupuanga maile baba leo ile katanga e mamalulo atua Mamalu,